मूत्रं कुर्वन् गावश्च असत्रत् श्लोकद्रोहा रुधिर योगदः तो यदा मेघाच पूयवर्षिणो जाता पूर्वं तेषाम् आच्छादकत्वमेव उक्तम् देवालिंगानि देव प्रतिमा विशेषेण रुदन शब्द नेत्राज्वलम् अत्यजन द्रोमा अनिलव्य अतिरेकेन पीतु ग्रहयुद्धम च जातमित्यः पुण्यतमान शुक्रादीन ग्रहान पुण्यतमान अन्ये भगणाम चापि दैपिता अतिचेरो वक्र गत्वा अयुधो परस्परम अन्य स्थने चराचर चरादेह आलक्ष्यपेतु इति संबंध अपीडयानेति वार्थातम भगना सर्वानेव नक्षत्राणि दीपिता जाता केनचित् ज्वालिता एव जाता इति एवं निमित्तानि उक्त्वा तेषां फलमः दष्टान्याञ्च महोत्पाता तत्त्वविद प्रजाः ब्रह्मपुत्रानुते बीता मेनिरे विश्व संप्रभ अन्यानि अनुक्तानपि महोत्पातान् सूर्यपात चंद्रपात रूपान् अतः तत्त्वविद प्रजा तस्य विश्वस्य च संप्रभं प्रलयमेव मेनिरे परं ते चत्वारो मूलभूता संकादय तदतिरेकेन सर्वयो बीता जाता प्रलयं च मेनिरे एवं अनिष्ट लक्षणानि सफलानि निरूप्य वृद्धि रूपामुत्पत्ति मह मधुकैटभो आदावयो दैत्यत्वं प्राप्तमिति वा द्वितीयपुत्राणाम् आदिभूतो वा तावद् आदिति दैत्यो सहसा व्यञ्जमानाम् आत्मपौरुषं बहुरुदाते स्मसु सारेण कायेन अंध्रिपति इव द्वितीयपुत्राणाम् आदिभूतो वा सहसा कारण काल विलंब व्यतिरेकेन व्यञ्जमानानाम् आत्मनि पौरुषमयो व्यञ्जमानाम् आत्मनो पुरुषाविति वा तौ हि पूर्वजन्मनि च भगवत्सायुज्यं प्राप्तो इदानीमपि तथैव व्यञ्जमाना देहो संतो पुरुषो जातो न तो रूपान्तरेण इति अर्थ अथवा व्यञ्जमाना आत्मनि पुरुषो व्याभ्याम् अंतश्चेत भगवान तादृश रूपो भवति तदेव बहिरन्य चतुर्भुजादि रूपो भवति तथैव मामपि वैजयन्त्यादि उक्तो अस्मय सारेण दड़ेन कायेन अद्रिपति इव मेरु इव भवराजाते पद्यमनयति दिविस्पृशावति दिविस्पृशो हाम किरीट कोटिवीर निरुद्ध काष्ठो सुरदाद अंगदा भुजो गाम कंपयंतो चरणों पदे पदे कंठया सुकांचान अर्कमति वर्ततस्तु एवं क्रीड्यो कोटिवीर दिविस्पृशो द्वितीयार्थो सप्तमी अलुकच सुरद अंगदम युक्तो भुजो अंगदा विव अंगदा सुपाम सुलोक इति आकार देश पदे पदे गाम कंपयन इति च भूमिरथातलम नेतु मुद्यता विव कार्येन तेव रूपमनुमेयमित्यर्थ सुकांचा शोभना कांची यत्र तादृश कट्या अर्कमत्येव तस्य तुम एतावत् उद्व प्रमाणो यावता कटी सूर्यमंडल उद्वम भवति एवं तेव वृद्धि मुक्त्वा नामकरणादि संस्कारमः प्रजापति कश्यप तेव नाम आकाशित प्रजापति नाम तेव आकाशिद्य प्राकस्व देहाद्य मयो अजानात् तम वै हिरण्यकशिपो विदो प्रजायां तम हिरण्यक्ष सूत साग्रज तन्मध्ये प्रागल्य स्वदेहाद्रेतो रूपेण अजायत तदपि स्वस्ति न प्रवेश तथापि पश्चादपि तय उत्पन्न बीजा संबंधात् स्वदेहात् जायते इति उक्तम् ततः बीजमेव पुत्रत्वेन कारणम् यमयो मध्ये यह पश्चात उत्पद्यते सा मातृत स पितृत प्रथम उत्पन्नमिति ज्ञेयम् क्रमेण प्रविष्टयोर वैपरीत्य एव निर्गमनम समवाद तम हिरण्यकशिपो विदु प्रजाः सा द्वितीयम् अग्रे आसुत तम हिरण्याक्ष विदुरित्यर्थ अतो हिरण्याक्ष प्रथमतो उत्पन्नोऽपि कनिष्ठ ततः हिरण्यकशिपो दोष
रूपम वासनायां वक्तमिति स्थिति मात्रस्य उच्यते द्वितीयस्य अतिक्रम भावयः अयं द्विभुजो अपि भुजद्वयेनैव ब्रह्मवरेण च सह चक्रे हिरण्यकशिपु दौर्भ्यां ब्रह्मवरेण च वसे स पालां लोकान् च तीन कृतो मृत्युरुद्गत लोकपाल सहितान् तीनेव लोकान् वसे चक्रे तस्य च धर्म मोक्ष च नास्ति इत्यः अकृतो मृत्युर्रुद्धतस्य जायते मृत्युरेव नास्ति इति मृत्यु विशेषो मुक्ति सूत्रमेव नास्ति उद्धृतत्वान्न धर्म नम्रिभावेव तदुत्पत्ति एवं सामान्य तो हिरण्यकशिपु पराक्रम मुक्त्वा हिरण्याक्षस्य दोषत्व ज्ञापनाय कुतमोपदेवं स्वर्गादाह हिरण्याक्षो अनुजा इत्यादि सभी प्रयत्न आच भयोत्पत्ति रूपम कार्यम च तत् तेन गर्व तत्व माद तस्मात् सर्व भयं पुनः प्रथमं तस्य देव विरोधार्थम यत्नमः हिरण्य अनुजयति हिरण्यो अक्षो अनुजातस्य पीत प्रीति सकृद्वहम गदा पाणि दिवम यातो अयुषु मृगयान्नम हिरण्यकशिपु अनुजा तस्य अस्यापि जगत्त्रयं वस इति उक्तं भवति प्रिय इति तस्य प्रीति विषयत्वात् हिरण्यकशिपु कृतं जयादिकमेतच्च गामि इति उक्तम् अयमपि प्रीतिकृतः समानशील व्यसनाभावे प्रीति न उत्पद्यते ज्येष्ठ प्रीत्यार्थं देव विरोधार्थं यत्नं कृत्वा अन्वहं गदापाणि भूत्वा रणं मृगयन् न दर्शनार्थं नारदवत् किन्तु आयुषु देवैः सह युद्धं करिष्यन् दिवोजगु ततो देवानां भयोत्पत्त्यार्थं देवदष्ट तस्य रूपम् आनयन्ति तं वीक्षेत तम वीक्षा दुःसह जनम रणकांजन निपुणम वैजयंत्या सजा दुष्ट संत्यजतम मदागतम प्रथमतेव तस्य दुःसहो गवो जवो वेग दुरादष्ट एव क्षणनेव आगत्य मारयति इति प्रतीकार ज्ञान सामर्थ्यम रणत कांजन निपुणमिति विरुद्धावली तस्य निरूपित जय परंपरा प्रतिपादित वैजयंत्याश्रियाजुष्टमिति भगवद्गीताज्ञापकं स एव हि वैजयंत्याजुष्टो भवति असंयतमः गदमिति श्रमम् भगवदीय ज्ञापक सएव वैजयंत्य जुष्टो भवति आसन्यतमम् आगादमिति समो साधनादिक्यं च उक्तम् एवं चतुर्वे विशेषण हि भयजनकं रूपमुक्त्वा भीता देवा पलायन्तवन्त इत्याह मनोवीर्य मदो उत्सिकम् अश्रुगम अकुतो वयम् भीता निलीयासरे देवाक्षत्रस्था विवाहय मनोवीर्यति मन उत्साह वीर्यं पराक्रमं मदो गर्व तै कृत्वा उत्सिक उच्छ्रित मर्यादाम् अतिक्रान्ता इति यावत् आसुनो निरंकुश भातो नियामकत्वे अपि तस्यैव तथा कारणकत्वात् उद्धृत्वेन च नियामकत्वं सुमूल अंकुश अतएव न विद्यते कुत्रचित् भयमस्य एवं त्रिदोषयुक्तं दृष्ट्वा भीत्वा सन्तो युद्धं कृत्वा निलीयेन लीनाय जाता ननु स्त्रीरत्नादिकं विहाय कथं लीना इति आशङ्क्यः ताक्षत्र स्थायिव अहय इति गरुडो हि सर्पान् जीवग्रासं मारयति न धनादिदानेन अपि त्यजति तथा यमिति मत्वा स्वप्राणरक्षार्थं लीना जाता इति तथापि गर्वो जादित्या स वै तिरोहितान् दष्टा महसा स्वेन दैत्युरान् सेन्द्रान् देवगणान् क्लीबान् पश्यन् वनदवृषम्
समानतायां सत्त्वं पुरुषस्य पुरुषो भवति समान न तु क्लीब देवत्वं सुरत्वं वा